Voin hi kumsang ni som ni pathum mei ni som le panga thotan ni ania Rainbow Mizo Channel thlir tu le ngai thatu te chibai kan buk theu a chau India Blooms chuan report an pek danin Manipur state chunga hian boina lian tak chok thai alani mek lain tharum thona lian jok thlen mai thaina mun Churachandpur district le Tengnapal district chunga cheng mithan khatta chu an khuwa kirtir le ania hei hi ahim lo mai thai ni tin an reporta heng mi te hi mi jasom ni le palivel ni hriat ania Manipur state ta tharum tho in ti boina achhuan hu loka khan heng mi te hi more khwatrangin Myanmar le Manipurin rina border bulloka temporary shelter siamin chuta chuan sipai te ven himna hnuaya da ania Masre Nimin Khan heng civil mi jasom ni le pali te hi sipai ten an ven hnuaya him takin an khuwa morea hian dalu le anitani tin an reporta Indian Army te chuan thu chua an siam danin morea mi pui cheng hetiang za thi an khuwa hian da kir le anita hi positive sign Manipur state chunga hian inrem na le muan na lam hoin malam kanpan zelani ti lantir tu ni antia tuna mun sang sanga sipai ten an ven himna hnuaya an da mek sipai ten an ven himna hnuaya an da shelter mun sang sanga mi te po an kholama zoi muanga dalu belzel turin ruam hana siamani tin an report bok ane Masa India Blooms sian report an pek dan chuan Manipur state chunga hian tharum thoa in baina satlian ilawin silai manga in fight na lian tak tak mai hatlenga Indian Army lamatrangin nunna chan anam boka tin civilian armed group thren khatten hliam antur boka heting kara hian civil mi te an khuwa tuna kirtir le hi alamalu tuka boina lian jok chok chuak tua atang thayani antia hebaka hian heng mi pui an khuwa an kirtir le ta hi mei ni thuma boina chholai khan boina chhuana mun lian dar ta jinga mi ania chuwang chuan mi pui ta tan po hian alahim chuang lo bok ane antibok heti lai hian The Hindustan Times chuan voin chama dar somvela report an pek dan chuan Mizorama Manipur atang hian ral tlan tam tak anum towa tharum thona in ati boy Manipur state chunga tang hian mi sanga zariat vel chu Mizoram chunga anlut toni antia heng mi te hi Kolasip districta sangkhat zariat samli le pasari ania Saitwal districta sangkhat zasari samkua anum boka tichuan abak atam dar te hi Aizawl districta anum mekane tin an report ane The Hindustan Times sian report an pek zeldan chuan heng chin le kuki Mizo community te hi Mizoram chung district paruka relief camp siam sak ania Mizoram state hi India rampumpuya state rang dangte ain heng ral planten anpan member ania heti lai hian Mizoram Lok Sabha member Pusila Rosanga chuan Manipur MLA ten tribal tetan separate administration Rowin relna sarkar sang hlak an phut na chu apompuya kuki MLA som te hian tribal tetan Manipur state sarkar lakatranga asang hlaka sarkar thar din an phut na chu nem ngatin heng tribal mi pui te hi Manipur sarkar dinglai mek noya hian hun rei tak anom thei to don lova tin press statement anti chua tribal MLA som mingsain ta jinga khan BJP MLA Pasari antela Manipur state sarkar chuan heng tribal kuki tele naga te anchen na thingtlang khothren khatta chu reserve forest land ania chuwang chuan an khuwa chua san turin arhiat tira kha khan boina ati so sang zolani antibok India media trend khatta hian pumotur dang hanzonga anthup tumber chu BJP Manipur state sarkarina ruam manna asiam le central sarkar noya tribal quota tam taka anlu ve thailo wangin chung ta chu anchan ve thaina turin tribal status an phuta wanga he boina hi chuak ani jetele atir phata tangin Manipur state chunga hian meitei hote hian Imphal Valley Imphal chevela Phaizawl vel chu an boa mase anin thapun chakema wangin heng huna te hian anin ek chebeng an ringot toa antot taka wangin hill area rang tribal te area chu an ita an mutai ta ani deu bera
chu wang chuan heng mun te lak let sak tur hian tuna Manipur State BJP sarkar hian ma alata kum edi sangkhat zanga Manipur State ta Kuki tribes lawam to te chen na mun tele Naga tribes te om na mun te chu sak antum ta ka wangin hei hian majority mei te tele tribal te inkara tharum thoa inti boina athenta mase Manipur State sarkar hian athil ro mansa ani wangin mei te hi athlopani ti hi thup antum bok niin ahriat ani Outlook Webdation report unpack dan chuan mei te community tele tribal Kuki community te mei nithuma inti boina lian taka achwa tum khan mi puita jinga liamna tak tak tur hanoma chung jinga chuan zongna thak jinga mi paugin mon chu liamna tak tur jinga mi ania ama hi kumsom nile panga upa ni in Churachandpur district hospitala me ni thuma khan dalu ani ngala he liamna tak ator na mun hi Manipur State chunga thengra leirak muna ania tharum thoa anin ti boinoi noina kara silai voitam tak apuaka chu chuan ataksa afua Churachandpur district hospitala hian zai ngal niin ataksa chunga tangin silai mu palilai mai zai chua ania Manipur State hospitala hian silai mu pali chau lak chua ania equipment thrazok noya zai hangaya wangin abak hi zai thai ani talawa silai mu dang tam tak chu ataksa chunga hian hala om nia hriat ania vascular vein nai tak taka heng silai mu te hi anuma wangin Churachandpur district hospitala hian anzai zui ngam talo ani mase Manipur State hian boina achomek na mun hani wangin ama zaina tana mun him hospital te hian anmamo chikrang rang equipment ta chu annei thailo wangin anzai chun zom ngam talawa tichuan Mizoram lama ron hroi thak anita nimin Sandaya Khan Aizawl Mizoram Civil Hospitala zai ani zuita ani Aizawl Civil Hospitala hian atak satang hian silai mudang tam tak phorchua bel ania Outlook Webdation report unpack dan chuan Aizawl Civil Hospitala ulukzoka hanzaina hian Churachandpur district hospitala silai mu anlak chua bak silai mudang som pathum lai mai lak chua le anita tichuan atak satranga silai mu anlak chua zongjong hi somle pasari anita ni tin han report ani Outlook kian paugin mon hi tarkat big niin tha ngei antum nia hriat ania achan chu silai mu somle pasari lai mai ataksa alu wang hian voitam tak akap tu te hian ankap non ti achiang ani antibok masa report a hian paugin mon hi a condition hi chiangkwang takin report ani lowa adin mun hi ala thalo viawnge thatlama panti kanhramai thairi lo ani Manipur State chunga district somle pakhata curfew hanpuan chu thladul chunjom zel ania hetilai hian meitei hote anron pongpor chhoutanta heng majority meitei ho zinga zirlai pol chi hrang paruk inzom khom pol ta chuan an sarkar le central sarkar laka ngiat anron naita chu Kuki militia camp te ti chhevek tur le an silai te chu sakvek turin an sarkar chu an phuta inrem na thuthlung hanlo siam to te po thiat turin na takin hanor zui tabok ani meitei zirlai pol hrang paruk inzom khom ta hian thuchua an siam dan chuan Manipur State sarkar chuan heng tribal community ta jinga Kuki tribes le Naga tribes militia hotene na inrem na anlo siam to chu central sarkarin apom puya tichuan he inrem na noya hian heng helpol ta hian silai anhum hi phalsak ania mase meitei te anchen mun area hrang Imphal Valley le achevel zongjonga hian silai chelek le huma anchet velro chu phalsak anilo thungani antia tunma khan Kuki tribes zinga militia hoten silai anhum hi khapsak ania tinnaga tribes ho zinga militia hoten silai anhum po khapsak ani boka mase hunrai takal to khan Manipur State sarkar nen inremna siamin revocation of the suspension of operation SOO pek chu unsigned ta hepek noya hian heng militia hote hi zalen takin silai humin anom le ta chu meitei te tan hian ralmuang lo tak ani antia heng helpol te hi chak takin anthang chawa Myanmar le Bangladesh satranga danlawa lo lut mitam tak ten anron puya tichuan genuine citizen India khole tui diktak
Manipur state chunga ram nei tu ta chu dan lawa lo lut illegal immigrants ta hian nasa takin minti buaya har satna min siam saktani antibok mase Manipur state chunga Kuki tribes le Naga tribes te hi genuine citizen ania ram nei tu le ram leilung fa indigenous people ania achan chu edi sangkhat janga khan Manipur state chunga hian anum dai toa Meitei Maharaja ho hanlal ho ten rowan re lai po khan zona thak Kuki tribes le Naga tribes te hi anlo om dai to ane Meitei ho hi ram nei tu nia in chalni ma shela genuine citizen ti tein hanin soita boka ma se ani na diktaka chuan Manipur state a hian atir taka chuan Meitei ho te hi illegal immigrants ani ve thowa Myanmar le Bangladesh te mun tranga ron pem khom ania British in India ram anchua san nuwa khan India in independent amhuwa chumin huwa chuan Manipur hian India ram bung thren pakhat niturin India aron zoma khati lai khan majority Meitei ho te hi general da ania hei hi anma ni Meitei ho du thana wang ania tichuan an che vel tlangram mun trang hill area om Zofa tribes ho tele Naga tribes ho ta chu tribala da ania India constitution noya ven him zui ani tabok ane chu wangin Meitei student union paruk injam khom polten zona thak Kuki tribes le Naga tribes te dan lawa Manipur state chunga ramdanga tranga ron lut nia anpu na hi thil dik thailo hulhual ani bok ane Mase heng Hindu Meitei majority ho te hian Manipur state chung Phaizol vela kan chena mun tam tak chu Holvelin heng tribes ho ten militia hanei ho te hian kem an siam trawa heng helpol tenena sarkarin inrem na alo siam to chu thiat tu le Manipur state chunga hian an kem jungjong te thria saka an silai le ral thuam hanei jongjong te chu sakvek turin Manipur state sarkar le central sarkar nena ngen na natakin an thlen juita ani The Telegraph chuan voin lama hethil thleng chungchang han report dan chuan center hian angai thami alowin harinoma mase heng student bodies te hian an phut le han bai sayang hian thil ati jungjung thaidon lawa Manipur state sarkar le center hanin biak phot angaya chumizoa chuan thutluk na inang tlang han nei thayani chuan Kuki tribes silai hum le Naga tribes silai hum hote an kema lu chila han silai teman saktur hian operation an nei angai dona mase chu chuan nunna tam tak aswat dona Manipur state chunga tharum thoa inti boina hi bengdai na nilovin nasataka ti punlunna ani jok dona ni tin The Telegraph chuan an report ani kanchan chin thar tir lama kanron soita kang khan morele a chevela cheng ho an kho chho sana mun him jok sel tara sipai ven him nan huaya omte mi za chuang zet an khuwa kirtir le hanita kha po kha ahim lawani tia kanron soina chan kha ania Manipur state sarkar le central hian majority Hindu Meitei ho tahi an thoplat nia alana wangin Meitei student organization paruk injom khom polten an phut na le an bai seina hi anti hlotin saklawangti soi thei anilawa chu alo thlengani chuan Manipur state chunga kanjona thak te hi chuti mai chuan hanin peduin harin omlawa lian tham takin inkana thlenganga rambuaya puan hani thoin harinom boka pump Mizoramin a huai hot Mizoram for Manipur Zofa te ti live charity concert ta thucha ansoi kan video a kanron ti chhuatwa khan Imphal chevela hian zona thak enge muzat ta chu anla tangkhang meka hengmi te hi sipai ten an ven himna hnuaya hill area lama ron hruailu anla ni lo wangin zona thak nam sipai te an duangin anla cha theilowa Imphal le a chevela la tangkhang mek heng zona thak te hi an din mun an ngai tu wangani tin han soi to boka India media krang ten voin thlenga report an peka tanga halandan hi chuan in kanalian tak chu hachuak ngain harinom bok ani The Times of India in tukin jing dariat arik madewa report an pek dan chuan Manipur chief minister and Biren Singh chu a sarkar hnuaya Manipur state chunga tharum thoa inti boina lian tak chuak chungchanga hian thil thlen dan zongjong te chiang taka report ta soifia turin BJP hruaitu ta chuan Delhi local thoi turin han kawa he an kauna hi changin
a cabinet minister palitanen New Delhi anpana The Times of India in report anpek dan chuan mun then khata in kanale tharum thoa in ti boina hi ala chok zeu zeu ranga chuwang chuan nunna chan hi anpun bela voin lama report thar bera chuan he boina wanga nunna chan om to zat chu somsari le pathum an kai chhota ane hei hi chiang taka fin fia thai chin chau ania tribe saute chenna khuwa hal ane wanga an khuatranga tlanchia mitam takta chu anomna chin hriat lo tun thleng hian an lo mani antia hengmi te hi an thinge andam ti po hriat ani lowa nunna chan zat hian punlam apan chhozel arin omani antibok Manipur Chief Minister N Biren Singh hian New Delhi panma hian India Prime Minister Narendra Modi nen he thil thleng chungchang hi phone call mangin han seiduna tichuan New Delhi hian Union Home Minister Amit Shah le he boinai na kai noi thei Union Minister dangtenen meeting an nei zui tabok ane Manipur Chief Minister hian Union Home Minister le Minister dangtenena hian zona thak Kuki tribes le Naga tribes hote azuk pu chelhea mei ni thuma tharum thona achuaka lian takin rampum khopin boina kantoka tichuan mei ni riata khan silai apok zuita hei hi torbung area churachan purnena anin rina hmuna ania Kuki Chin Mizo Zomi ten anopna hnuaya anda district chungami ania Imphal khopuya trangin kilometer somrukle pangal hla ania khamitum khan meitei hote anchenna thingtlang khwa pakhat anruna Kuki tribe sauta hian poisailo meitei civil mi somruk chungzat an thatani ati he thingtlang khwa anwa beina hian silai an met puaka silai met puak tu te a hian helpol te anin rol ngai nia hriat ania meitei village a hian chiat na rat thak tak an thlenani atibo Manipur Chief Minister N Biren Singh hian Union Home Minister Amit Shah nena hian Churachandpur district ki tharum thoa inti boina violence lo chuana bulpui ber epicenter ani atibo he khwa hi silai met puakin run ani wangin mipuitam tak te chu antlan chia Mase sipaiten anchan him manawangin relief kema da ania sipaiten bathena ven himnan pekma hian meitei village hian intam takti chetman ania mase hething tlang khwa village defense force personnel tachuan militia hota hi anlo dang chata nasatakin anin kaptonani ati mase village defense force tia asoite hi kanthudon naten an soidan chuan meitei helpolte ania hengmi te hian zona thak tribal te omna area boina an siama khochunga lutin mi anrik rap boka chungchu andulo wangin meitei militia hote anin khwarna he thingtlang khwa hi anlu chilta niin an soi vethung ani Manipur state chunga zomi tia an soita hi paita trong mangthrin paita hote soina ani dauber ani The Indian Express chuan Karnataka BJP le Congress inkara in beina lian tak achoka in thanna kalpui me kania hewang hian Central BJP sarkar hian mingchiat ahlau hlea masa in thanna hian BJP ming ti chaturin Manipur state a hian BJP sarkar kai khroina hnuaya tharum thona lian tak achuaka chuwang chuan Manipur State Chief Minister N Biren Singh hi Union Home Minister Amit Shah chuan samon pein New Delhi kalturin hriat tirna apeni tin an soi vethung Karnataka State in thanna hian BJP chu chiang takin paithak anita voin lama Karnataka Assembly Election 2022 final result chu NDTV in han report danin Congress in seat za samthum le paruk anla BJP in seat somruk le panga anla JDS in seat sompakua anla party te now dangten seat li anla boka tichuan Indian National Congress chuan Karnataka state hian sarkarna siam turin ne na anchangta ane Karnataka state BJP te mualphau taka paithak ania Indian National Congress in ne na sang tak anchantak nuloka hian INC leader Mallikarjun Kharge chuan India mi puite hian BJP sarkar thilti dan hi andulawa Manipur state chunga tharum thoa inti boina chhokpo hi
BJP te thil ti dan diglo takawanga lo thleng ania tun thlenga boinam het mitura an thil kalpui dan zongjong hi thil fel hlel tam tak awma wangin Manipur State Sarkar BJP kai khruai hi thriatin President Rula da thoi turin kan phutani ati Congress sian Manipur State chunga boina achhuatir phatatang khan BJP chu anmo puber ania Sarkar thiam lawani thu an soirang boka The New Indian Express in report an pek dan chuan Manipura tharum thona lo thlengkha pre-plan ramhan naum sa anga thil thlengani tin India National Congress chuan han puwa All India Congress Committee chuan thu chua siamin Manipur State a hian borok monom jok le nun phung pang ngai taka rang taka akal le thaina turin Central Sarkar hian chople chilin rang taka President Rula da turin kan phutani tin thu chua an siamani Outlook chuan report an pek danin India ram hun tam taka Manipur State ta tharum thoa inti boina hian tribal hote an thopani ti India mi puiten an lan tira banar tekangin kodlaya kong han zoni tin han reporta tin Manipur Chief Minister and Biren Singhan New Delhi hatlo chungchanga hian Central Sarkar le Manipur State Sarkar in thuchua an siam danang lo takin Manipur State ta an party in Sarkar na an siam na chu cheldin shram han du wangin Union Home Minister Amit Shah le Minister Dangchau hi he meeting a hian an tellawa nimin sandeya meeting aneina hian BJP National President JP Nadda chu atel veni antibok India media shrang ten curfew thazalen ania Manipur State chunga hian borok monom jok chu atheng mekani tin voin thleng hian thucho anla siama Mase Outlook in report anpek dan chuan Indranijana Khan fresh violence santi tharum tho na chu achuak tharlea hewang hian Bisnupur le Churachandpur district Indrina border area vela Nimin Sandaya Khan Border Security Force BSF company pahni tachu deploy ania helai area buaina thunun turin thonlu ani tin anpongjar ve thung ani Manipur Chief Minister and Biren Singh hian voin hian New Delhi hatlo chungchanga Imphal khopuya press briefing anei dona mase power supply kan nei lo wangin hemi hun hi kan ngak thleng thailowa report kan ron petel thailo ani ole khati jong kha chanchin thar kan buat sai thaite nile phut sela kan video lo thlir tu kan channel la subscribe lo te khan khongai taka milo subscribe saka khongaya kan video te milo share sak thin turin kan som cheu ani tichuan loin an kol thaula Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle theudonia